Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan diberikan kepada saya. Mudah yang saya dibaca sahabat Siruntu. Kenapa di Siruntu? 3 tahun lagi baru masuk, Masya Allah. Pada kayak kodok kampung ah. Mungkin bosnya Pak Ustaz bisa kita kerjasama dengan panitia supaya bisa ceramah lagi begini. Ya. Ceramah lagi maksudnya ceramah begini kena bagus anunya, materinya. Oh iya. Yang kedua, masalah yang perempuan maksudnya ada niat semua dan mendengar ceramah begini, tapi berhalangan. Kira-kira bagaimana kira-kira menyusamanya? Iya. Melo makutana makun raye. Ya ini tadi nomor CD ya iya kasih nomor CD Yulika ya ko Yulika itu madosa kak ko diulau. Ya ko Yulika madosa kak ko diulau. Kalau apa namanya jamaah Masjid Al-Amin insyaallah ya saya selalu siap untuk selalu bersilaturahmi bersama dengan jamaah Al-Amin. Ya Al-Amin. Wakitoring matu ko ya riwariale maka matu ni gejer muli si pasung ko celana ka semua itu. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Siap Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat. Jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat. Mudah-mudahan berangkat haji. Wah, lo mana juga haji Pak Haji? Alhamdulillahirabbil. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilalanna ia waktu mabarakae degaga ada ia makasingi pu ada sangadina ada asukuru kemarajata lau risesi arajangan na Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah narekomelo ki makita ang kamo papakita na weringi pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, maga ni kira-kira nareko degaga pakita na weringi pong Allah ta'ala. Maga ni kira-kira nareko de nagaga pakita na taruang ngirilalan na matata. Tentu hari ini kita tidak menyaksikan maraba-raba mi maka demi gajer macerami yesu magratamu gatam na yari gana de asumpo celai gajero pasumpo biru ga ya nari kumilumopi maringkalingan kamu paparingkalingan na tarongan ki Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melo ki makina di ulemo papinadingi wi macakke mapallai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melo ki manre melo ki minum makanja mo pi andre inungangi mutamari lalam na tiga rota yule mo pa pasilengangi kega choto kega baso magana ko kira-kira baso choto yandre baso pinadingi mga sedih po ya tapi yang kawita makukue bakso rasa choto ya. Modern ang kamakurwita nakada bakso rasa choto ang kato bakso rasa kundro.
Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Meloki makareso, meloki makaluang, ang kamo pa awatangan na waringi pong Allah Ta'ala. Ang kamo pa adisingan na waringi pong Allah Ta'ala. Yule mo pa makawe si pantenge. Yule mo pa makatani we si butuloe. Yule mo pa garang kawe si kacaye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasabaan ka ng kamanto sa wawat jamain dimulakan Allah. Jangan kawe si pantenge yule maka. Jangan kau isi botol yule makatani. Jangan kau isi kaca yule gerengkang. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah. Madari we si sindru Matana iyakka. Madari andre si sindru Dada limai. Tatendri lime makai. Itimpu manit narekku ipandreki. Ipinu manit narek. Itimpu manit narekku ipinu ki. Magai. Di nigaga watangan na waringi pengabaw subhanahu wa ta'ala. Narimakuan na nari di atan na pangabaw subhanahu wa ta'ala. Nari ko mataramu pi pakitae. Mataramu pi paring kalingay. Makanja mo pi andri inungangi. Kay mutamari lalang na 3 rota. Mawatamu pi watak kalewe. Aja mutak kalupa sukuru. Maringerang ri pangabaw subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la ansidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Narikong kaki pada syukuru ripapenya mana pong Allah Ta'ala la azidannakum dina pa aja natambayan ipong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na mo narikumasakari wirikero. Inna azabi lasyadid. Majapu pacalakku masarro mapipadir. Salawat ang mapatuta. Dina pa aja ikiringangi. Lauri alim labbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca hari ini, mudah-mudahan salawat yang kita baca kun rotta, ibaca ku kamputta insyaallah letu salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatu alayya. Nasabasi tungat-tungan na salawat itu manna letu riya nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kalau hari ini kita bersalawat, berakatna salawat ta insyaallah, mudah-mudahan idik manangi nalumuang ki pong Allah Ta'ala, nasimpuang ki dalita na tumas salawat mati persis okoyolona palamarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kita naikkan tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya sahabat Rasulillah. Pada saat itu mak dulu ya matai denulit tahan terip denulit tahan begitu rasa rindunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya doakan mudah-mudahan keberkahan selawat kita insyaallah iya mananna purilalan na masigi insyaallah ilo mga manang imatu dalikna juk ka manang imatu sapuy baitullah na pong Allah taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Ilo manamo ki juk ka Makkah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa singgah beli cilla. Kalau bapak ibu berangkat Mekah, jangan lupa Ustaz Hamka pasongko celak. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wani 20 ni apa? Ya. Berarti dena namita ulan Ramalang masih mam. Ya. Beberapa hari ibaratnya iko ramalange padelona nariko panatarangi. Ibaratnya ramalange padelona nariko agak senap pelatihan ki. Pasti di dalam sebuah pelataran namanya pelatihan angka tahu lulusu angka tahu dina lulusu. Makutor matu di tongkai penataran pelatihan rilalan na ulan ramalang. Bisa saja matu angka tahu dia lulusu, bisa saja angka tahu lulusu. Iya. Bisa saja. Iya. Angka ijazah, angka sertifikat lolongan. Iya. Inar matu sertifikat matu. Iya. Pada makuke pembimbing ibadah haji, denawat ditemancaji pembimbing ibadah haji si bawa umrah, narikku degaga sertifikat pembimbing ibadah haji umrah na lolongan. Itu rumatong kemana sertifikat? Dena wad di matu tama suruh nariko digaga sertifikat. Pakutana anak kada maga matu ciri-cirinna tau angkai sukses lulus matu ko pendidikan na ramalangit. Lulus maga matu iya. Sebab biasa kurang bulan ramalangnya alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Biasa nama sigi siji jimi dua jimi ulan ramalan masya Allah madari penuh. Iya. Biasanya kumani magesena alhamdulillah. Tapi ya patantu matu itu tentu pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi angka ciri-cirina jamaah yang dimuliakan Allah, ciri-cirina tau angka matu lulus rilalanna ulan ramalan. Tong kematu lulus rilalan ulang ramalang ada ciri-cirina wedding itanda-tandrani. Nomor CD. Ya. Agar ibu, kami sang ibu. Ada yang tahu? Nomor CD ciri-cirina tahu angkai lulus matu rilalan ulang ramalang, laba imatu ulang ramalang iris sang imatu ciri-cirina itu tahu si mata ikhlas si nariko ang kana pogau. Ikhlas karena Allah Ta'ala ya ikhlas ya tanya karena lain ya lawi masigi betul-betul karena Allah Ta'ala tanya karena melu undang umrah contoh ya lawi ikhlas ya tanya karena angka pembagian sembako ya. Kenapa ada ikhlas? Karena ulan ramalan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah narik kudegaga ikhlas tanya karena Allah Ta'ala wadi jaji puasa ta mapuasa ki ko pakitan na rupa tawi tapi ko pakitan na Allah Ta'ala degaga puasa ta iterima magine degaga puasa ta wadi jaji ya ko nita ki padat rupa tahu nita ki bali bolata ni taki simpololota ya jani loyo semana dia to nang kamandre talumpulang ya je loyo padahal pura ni minus sirup di hati dua kaca kalau na WC degaga mi taki ya. Tapi karena kita ikhlas kita selalu meyakini dan kita selalu meyakini maka Allah selalu hadir. Tendro kalau turen ke Allah Ta'ala tendro ka makalicu turen ke Allah Ta'ala mita ka maka pada saat itu orang yang selalu ikhlas maka dia selalu merasa ada CCTV na Allah Subhanahu wa Ta'ala mak dibola rilalan na otak kalin sehingga natimba-timbangi napikiri-kiwi nawananawewi nariko ang kamilo na pugau nariko ang kamilo na pangkaukang magay nasabak yakin dan percaya de napaja yawasi kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeko Pak Direktur melo mawasi ki ang kamu pabatasanna. Yeko Presiden melo mawasi ki ang kamu pabatasanna. Yeko Gubernur melo mawasi ki ang kamu pabatasanna. Yeko pengawasan melo mawasi ki ang kamu pabatasanna.
Tapi ko pong Allah Ta'ala mawasik ibu. Iya ko pong Allah Ta'ala mawasik degaga batasan na tendro ki melo makali cubu. Nasa bamagay CCTV na pong Allah Ta'ala tatala-tala jamaah yang dimuliakan Allah. CCTV na pong Allah Ta'ala tatala-tala tendro ki melo Allah. Ya. Sinin na yang kay madak kay puril na watak kaleta bu. CCTV na mana ponge? CCTV na mana ponge? Limata, docilita, ajeta, matata. CCTV na pong Allah Ta'ala. Iya mana tumatu malaporo? Ya. Wadi jaji muli wadi mo kapang. Wadi muli musugo pasong ko celai maka di ustaz aja mulaporo ka matu. Wadi jaji nandre sogo. Iya. Aja mulaporo ka ustaz aja mulaporo ka maka di delo. Tapi ko pumala CCTV na ponge de nandre sogo jaman dimuliakan Allah. Limai manna doculi manna ya itimu matu de nananna al yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Al yawma naqtimu ala afwaihim yermatu as-suiro as-surimun rina pong Allah Ta'ala naqtimu ala afwaihim icalere ni timun na tawil. Jadi yermatu manna ekulino pa aja ni mananna ako surimun rina pong Allah Ta'ala mage icalere ni timun na dena nananna timun na. Yero macacopang ya ko watun naturilino pa aja ni macacopang. Nah, makane yero mananay anan nak me meni. Iya ta puji-puji. Nah, Pak Matandrat itu manana menipi-nipi timunna. Ya. Magi na manana to manipi timunna meringang inakka. Aja na tagili bu, aja na tajallo tawe. Aja na mak jallo. Ibu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Pak ye jamaah Mundri. Insyaallah saya yakin dan percaya 100% mamak ko mana sak barak ko matindroy. Tapi ko din na matindro de wiseng. Jadi ciri-cirina nomor sidi ciri-cirina tong ke lulus rilalan na ulan Ramadan. Iya naritu aga ciri-cirina ikhlas. Karena dia diajarkan di bulan suci Ramadan ikhlas. Nomor 2 aga ciri-cirina atau magasana ciri-cirina atau lulusur rilalna ulan Ramadan matandri asak barakanna. Nagen matandri asak barakanna nasaba selama bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan dena paja nalati. Ya. Ibu. Angka mana na isbuata? Angka na? Belum. Iya. Angka na isbuana to irongke angka na to. Wadi ni gayandre. Halala ga. Halala. Tapi magi pala na de peniandre na halala nito. De panarapi watuna. Maka pada saat ini latihan-latihan seperti ini halala ni. Apun na tatopa. Beni tatopa tada topa beni na bali bola. Tapi de panawading idapteri. De pamagay. De panarapi watuna. Maka pada saat itu maka laba ulan Ramadan matande asa barakange insyaallah jangankan anu haram anu halal lagi natahang nasabak dia penerapi utunna apalagi ni nanek ko anu haram mimena di mimena napugoi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya matandre asa barakanna alhamdulillah latihan ya biasa kumapas sempajangi walau mas sempajak beri jama seliwan ulan Ramadan ya kumalampi-lampi bacaan imangi madareke ulan Ramadan alhamdulillah ilati asa barakange namu malampi bacaan imangi deto na manau deto na dareke ya kalau mana sikap bi ya kumalampi-lampi imang bacaan ka apalagi cek dia meni Ramadan ya dia mereka ko malampi-lampi bacaan imang ya pada ko Mekah
tas silampasi tengah. Taten rejek biti dia pernah rokok. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi petanda sabarkangnya. Iya. Makanya di bulan suci Ramadan tawan kay lulus rilalan na ulan ramalang matandri asabarkanna nasabak dena paja ilati wetuna rilalan na ulan ramalang. Latihan yang paling dahsyat maka de anu halalai lagi yulitahan nasabak de penarapi wetuna apalagi nariku anu hanaharang memang di Allah Ta'ala tentu dek nana ipogoi jamaah yang dimuliakan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Majepu pung Allah Subhanahu wa taala si bawai tau sak barai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi ya. Ciri-cirina tawangkai agak sana. Tawangkai lulus urilalan na ulan ramalang matandre semangat ibadahnya. Ya, matandre semangat ibadahnya. Ibiasa komani banni je tahu de panakedo. Itu jol cinampa. Ya, napi je robangi. Sanda puri bang ede menurun rumo pimita, menurun rumo cinampa jol. Sanda matu kaman itu anak kai mesiri nak jo kalau mesiri kaman itu terlambat ni. Tapi ulan ramalang, semangat ulan ramalang, masya Allah tabarakallah. Semangatnya ulan ramalang, tanya apa tu? Namu asu satu milutolo mak Jumat. Udah semangat apa? Aja na tahu cerita pak, aja na tahu cerita. Iya no cerita aliku. Nape suka misi, ya. Nape suka misi, ya. Kebetulan ke makna rong. Matinro ele kana, Tete 10 si di asupak suka misi ya. Tete 10 si di. Kebetulan ngiro tuku moto tapamuni HPW. Ero HPW kebetulan keperingatan maka deh. Insyaallah Pak Ustaz jadwal tamaka tu bajuma oku masigi Raudatul Jannah pangkajen ni. Tapi ro baca. Wita jangan mah tete 10 si di liwa. Tapa lo suna mataruna lo dio pura dio mata mama kesane. Mataru malipa pura malipa otak dunia nak ke rorane kayak hisa jang. Tolo majuma maka di mana-mana ke juma aja napa je suka misi. Semangat ada milo majuma. Asumaka la haula wala quwata illa billah. Maka bulan Ramadan ciri-cirina tawang ke lulus ulan ramalang semangat pakasiwenna. Iya, mangajinna. Ya, apa angka tu biasa tu saya satu ko pura ni matarawi tawe, pura ni takbir tawe, pura toni malap tawe, pura mo toni mak jama-jama, ipakanjaki na pina tali sapa ibu topewe, ipakanjaki ni lapina alipae, ipakanjaki ni lapina songpoe, ipatami la marie ramalapi mapasinay buka. Tapi iya, kolaba bulan Ramalan pini semangat. Itu ciri-cirinya ini menimatu maka do lulus mo kagaji rode kan. Ilaba bulan Ramalan matu pini makutukutuki. Biasanya bulan Ramalan rajingi makasiwiang, rajingi mengaji, rajingi magasana. Ilaba bulan Ramalan itu tu korangnya, taruh Quran dalam maria, lepi lipat taruh kalau Ramalan pesineping ai. Ini ciri-cirinya orang yang tidak lulus. Degaga sertifikat na lulungan. Degaga sertifikat Ramadan na lulungan jamaah yang dimuliakan Allah. Maka insya Allah, maka iludok kilori pong Allah Ta'ala, rilalene ulang ramalange, puang. Puang. Pakanjaki bateku maringera lori di puang. Puang. Pakanjaki bateku syukur lori di puang. Puang. Tatulung puang supaya makanja ibateku. Maka siwiang lauridi. Maka itulah doanya Nabi ta. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rilodoki. Insyaallah nanti menjelang bulan suci Ramadan. Salah satu doa mujarab adalah ketika orang berbuka puasa. Pakanjaki bateta marilodori pung Allah Ta'ala. Ya. Ibu. Kalau jiwa ini belum mampu mengangkat kedua telapak tangan yolola betulaya. Yawana jompi ulawange. Monrinna makam Ibrahim. Okoraudatum min riyadil jannah. Apakah karena keterbatasan jiwa malasaki
Apakah karena keterbatasan dana depa na melo genna danain? Tapi insya Allah ada tempat yang Allah siapkan. Parillo dongat tak mujarrab, yaitu pada saat kita menjelang buka puasa. Makana ko melo matu buka puasa tawe. Ya melo matu buka puasa tawe. Aja nero tapi kiri kejol maka dan kana guys buaku dia pagagai buaku dia pagagai. Pagai pakanjaki wi angolongan na ati tamarillo dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa saja ya kalau hari ini bisa saja hari ini ada sekitar 250 orang tapi cik di mimindre undian na umrah tapi insya Allah angka jalur leng na leng ipong Allah taala na pajuk ka kita niya iro jalur angka jalur leng na leng ipong Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pernah kita lihat kemarin ada yang viral di anu Bojes dan Lia. Iya. Yero Bojes nape melo lo sompa sukses nih. Sukses nih yang kata tahu depa matau tongan nih sompa depa na sukses. Iya Bojes bakupong Allah taala melo makaya tae cinampa jamaah yang dimuliakan Allah. Cinampak akhirnya maka nih kata melo pindri umrah maka nih melo pindri agak sana melingi motor bola. Alhamdulillah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ciri-ciri matandre semangat na makasiwiang. Matandre semangat na makasiwiang. Nah itu. Ya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tomato malabiku sulasura malabiku ang kerja masih pun Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri-cirinya atau angke lulus matu aga ciri-cirinya ia naritu mabesah. Nah, dito gaga maseke ko ya. Degaga mengaku. Nah, degaga mengaku. Ya. Kere jamaku ko antara umrah iro jemaah ke wantara umrah madari turun ke mana maka de Pak Ustaz agar ropong nak de Pak Ustaz melo tulung apa Ustaz aja lalu kasih mau pasi kamera kasih bawa yanu mana ka de melo si kamera nak de Pak Ustaz aja mau ke Pak Ustaz masih kila dak tahun na pada lalina liwak kadina jadi itu tahu seke namu pada na tahu kadi detu na melo si bawa maka matu ulang ramalan laba matu ulang ramalan ciri-cirinya atau angke sukses lolongan sertifikat matu ulang ramalan ia naritu mabesah iya mabesah yeko ibu yeko depan yulle mabesah waramparang yeko depan yulle mabesah waramparang mabesah timuni iya ibu newa ki ada tahu alhamdulillah iya noliki iya mabesah timuk ya, maga dia tahu mabasa timui makanja nariku maberit kadeng menyamakini nawi yang kalinga maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut nigi tahu mata paripong Allah Subhanahu wa taala nanya selimun rinna tarulaloi mapu ada madicengi nariku dia nule mapu ada madicengi aw liyasmut amak kokir. Maka bulan suci Ramadan, keberkahan bulan suci Ramadan, loni mene tanga-tanga bali bolata. Loni mene tanga-tanga sumpulolota. Jangan sampai engkau kor bali bolata. Denan kana tasile-sile wajah junna. Sementara idi de panamalusa wajah jutta isilesi. Jangan sampai engkau kor bali bolata. Weri nunna liwar jinna sementara di tak bulu-bulu weta nade nerita bali bulata. Jangan sampai engke sumpulolota andre si pannena liwar jinna sementara idi ya biak bawa minan rewe wadi mopir yandre ya biak bawan mi nauzubillah summa nauzubillah. Makanya lo men dengan keberkahan bulan suci Ramadan insyaallah mudah-mudahan ya kita mendapatkan sertifikat kelulusan bulan suci Ramadan
Mabasaki matu ko saliwan na ulan ramalang. Alhamdulillah. Ite sungko na po ima po kate. Yeah. Aja terima aja kama bela ni sungko na po ima de nang kaga de pagaga papasilin tu di makade. Bela ni jitu sungko ta po imangi aja na kasi makada bela sungko ta po ima tanay bawa ni makada po ima nomor siaga sungko ta. Kumakada nomor 5 pada sungko nomor 5 contoh. Ya. Pada kada ibu trimur je isa disungko naruna pakus ta sangkaro talu tol labay. Aja nemu tani ikat tani ini maka ada nomor siaga Pak Ustaz. Oh, Ustaz na puji. Contoh mi ya. Contoh. Ya, contoh. Oh, Ustaz na puji ku masuk ko celak. Oh, nomor 5 gari na nomor na. Tandre na nomor 10 si dia. Di mani pahang. Contoh mi pedangir contoh. Ya. Kung pamannya kasih kapukate po imam. Murus ibulan na pangalatala sol ni din na paja maturi bang Allahu Akbar. Ang kamaman ready panadapi uto na to. Asol ni bang kasina. Sope nilipa na. Di managamagi na din na tersentuh atita maleng. Baka makadikade ni ipo imam so pinilipa aja kasi pagawan na pong Allah subhanahu wa ta'ala deto na puran ngero tentu deto na puran ngero tapi ini miatan na pong Allah ta'ala yang dititipkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus mengerti mite te ongke mursu ibola na pong Allah subhanahu wa ta'ala iya aja kasi makade bilo miatu kapa yalla lipa baru na lobang aja na'udzubillah summa na'udzubillah itu ya maka as-saqiyu qaribun minallah qaribun minal nas qaribun minal jannah naiya tau mabasai qaribun minallah macawe iri pung Allah subhanahu wa ta'ala qaribun minan nas macawe iri padan na rupa tau nasaba ipuji mabasai qaribun minal jannah macawe iri lala surga pamasena pung Allah ta'ala ba'idum minan nar mabelay pole riranaka pacalan na pong Allah Ta'ala wal bakhil na yato si tao masikke ba'idum minallah mabelay ri pong Allah Ta'ala ba'idum minan nas mabelay to'y ri padan na rupa tao ba'idum minal jannah mabelay to'y rila suruga karibum minan nar macawi ri api rana kapacalan na pengallahu subhanahu wa ta'ala na'udzubillah summa na'udzubillah maka saya yang yakin dan percaya insyaallah pene i malabuki yalla bulobong ni waram parata pene nalla bulobong toy waram parana pengala ta'ala ruridi pene itaahang waram parange pene ang katola langan na masuyero jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih remui di pasuryalewi hak na warang parata. Insyaallah yero matu masue sapa mana si bona rewa pemori unrona daripada alena riale pasui alena maka nulli mana tosi seboni lalang masui saliwang. Banyak jalan jamaah yang dimuliakan Allah. Maiga lalangan jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya alhamdulillah ita matu kulab ramalang ya. Ang kamo pigayero mabasay matu ibulaiwi ya. Iko mabasa ki matu insyaallah. Si kanja na iko kaurani mabasa lakke mabasa liwa pabasana liwa pakanja na nariko makunray mabasa. Apa magay iko mabasa makunray malaboy malabulabuang ngidalik na pungalatala itu tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ko mariki bapak namilo masumba 100 sebu mana jangan itu dicelak mualah oh di wilak balik nah iya bawan na di 2.500 macam harga 20 sebu tatai 100 sebu na lolongan bapak na makun rena tetap 25 sebu tapi aja tu si terima modus kada modus mana aja je
200 ekonomi tu tahangi ini sepung Allah Taala. Kada aja zaman dimulakan. Ini zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya apa ciri-cirinna tawangkai lulus rilalan na bulan Ramadan. Nomor sidi yang terpenting adalah ikhlas. Dan mengajarkan di dalam puasa Ramadan kita mengajarkan ikhlas. Nomor 2 sabar. Ya, ajarkan dalam Ramadan. Ya, apa? Sabar. Ya, sabar tahang yang rewe halal ani de penuh dianre. Ya ko makloki matarau di mopi matindro sabaraki melampi-lampi imangi sabaraki. Ya matur sikap bi. De pagatu. Nakade ina jero. Dada ni biti de panamir rokok. Nah. Semangat ibadah. Pinitantam de semangat ibadah na sabak sulang latihan. Andre tindrota sulang latihan. Ya. Apalagi laba ramalang mabasa. Makanya ini tuh biasa kung kamalapat tahu agak sana istilahnya na ero kamalapat tahu kau mabir di THR THR ya kan THR jadi mereka adakah itu masalah na to wadingi mabir THR alin itu silo mata aja THR awe doe matingka bulana mega otona maluwa galunna alina lo antri mata aja THR la haula wala tapi digagak ko kumirun bila okay angkat to malu binengang ibu kato malu binengang tau kasiasi itu kasiasi onro kasina kasiro to malu binengang ngero pokokna denang kaje tas cica telumpul aja dale kumandri bale iya ai dale ko jadi ero kasina mangimak kadeni benene pak opa nah lo samu no kasina ko salo jala ang kamana bale wadi to mandran ri bale ya po karena bapak nanang lakin na lo ni nakani jalana apa ang kamamo jala kasi kay di nakka jalana tatipi tu ele na jokka tati apa ni de pagaga bale na tikkang manamu bali tokke di tugaga na tikkang biasa na ko tolo jala ko ta salo ngapi cici ya pia malapu bali tokke namo je bali tokke di tenmi tama maka da bami lakin jala aga je itu gaje na masalah susu jala melo mak de lakin na mito tawi magi pananaka binina mito ito inanaki na maranaki ko dito made de gaga pasti nakada aga mito mo pogo matasisya mo na digam jadi maka de niro nangiro lakin nero iya meni ciceng wapeng iya ko de si senaga walay ay pokona mak banta tar mena ari age min po na nan matu baca bismillahirrahmanirrahim pe jalan malok ba waktu nang malok ba na geteng wah angkan sa di mak geteng biasa ka pajale ya mak geteng melunrakeun nyandre ko tumajani ko ya na adan na pajale makoro engka pajala ko ya angka aja memeruk aja nya majelo jadi ya amakoni jadi makna kani woi pala to ngamene bali lupa bali ulawang woi duwe onro riona nagata mangar ko dia nagata la pala to ngamene bali ulawang lupuna de na sa dingi goreng mana makadmana mandre ni bali lupa mana pokona mandre ni onro anun na runa de na je na pinak kalau lo jalan ini natarum ni kor bali nanakan jalan le tu kor mabelo mo pinagore ni bini nakana mana at pasada ni tunu mo atun bale dong do kona mandrin bale akhirnya apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah lo ni patunu na bajay ni balena lo ni ko bali bulana melo agasana paulolo melo mapasar bale na cacapao masadidu depan nadu akhirnya apa yang terjadi matunu balewe macam itu ni mengeribi macam ya sikir-kir mapake model ini angke si boan na 20 tahun apa si runtu lalo 20 tahun apa si runtu lalo engka pula kelala pedorone tendo ko puli pedorone lepang macurito ko timbo-timbo la tendo ko puli pedorone
Ya macuri itu apa si lolongan sebab 20 jetong napa ke sirun tu akhirnya maka di bini ni lah boleh tenapu doa janul 5 ben ni. Tenapu doa janul 5 ben ni. Apa kuno 5 ben ni. Kuno 5 ben ni. Maka dia ni. Ay apa kasi na laki na kam mana kalilit tu maka dia pedon ni. Kenapa kasi tu? Tapi nululi pa saja min aja jay. Onro ni mak ben ni pedon ni. Kam nululi pa saja min aja jay min uli monro tu ngamin mak ben ni. La haula wala quwwata. Masempa jam mengaribi pur masempa jam mengaribi patale kan idi ugi tu tamu jole pandre mondri pidi mandre ni lari cerita nak kada nirwe kanja na je pasar balewe we kanja ne capu si polo yase angke benina koy mondri ro polo lalat diling nak kada tanna po doa aja na bali we aja lalu na bali kes lari cerita zaman di mereka lari cerita sennero aga senne na benabali menalakin na balewe nandre mana dega aga namulu na nandre tu dega capu balewe nasapuru kasi babi ni kasi ulah wala kota wi tak kasi nimilo mandre bale nandre mana gitu tamu leboy Allahu akbar tapi dega aga makor buat dega tadi akhirnya apa yang terjadi kata kasiasi sedih milipat napake jadi ero lipa itu napake lakin na matindro nalengi tamuna jadi matindro ni tate dua subuh moto ero tamue waktu na moto nangero melo ko wc na pisad din ni benena lipa na bibani tata baju nasing lakin na sanero lo mi mani lo ni ko wc na lo mi mani tajang ko wc na masu na mo roma to pole ko wc wibu masu na nape ulu na masu tamun na alami men didotino mana kan akademi na aja mul 5 bani mana ke 5 bani mubali si balewe melu ni mana kan aku melu ni mana dia bali yanre maka dia tamu dia minutu nama dia ku baca Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah insyaallah inilah yang menjadi ya insyaallah mudah-mudahan kita semua kehilasan kita senantiasa dipuput dijaga kesabaran ta insyaallah semangat ibadah kita insyaallah mudah-mudahan Allah membantu kita dan insyaallah kita menjadi orang yang dermawan. Wa faqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah yang saya dibaca sahabat Siruntu. Kenapa Siruntu? 3 tahun lagi baru masuk, Masya Allah. Pada kayak kodok kampung ah. Mungkin bosnya Pak Tas bisa kita kerjasama dengan Panitia supaya bisa ceramah-ceramah lagi begini. Ya. Ceramah lagi maksudnya ceramah-ceramah begini kena bagus anunya, materinya. Oh iya. Yang kedua, masalah yang perempuan maksudnya ada niat semua mendengar ceramah-ceramah begini, tapi berhalangan. Kira-kira bagaimana kira-kira menuju amalnya? Iya. Melo makutana makun raye. Ya ini tadi nomor CD ya iya kasih nomor CD yulika yulika itu madosa kak ko deulau. Ya ko yulika madosa kak ko deulau. Kalau apa namanya jamaah Masjid Al-Amin insyaallah ya saya selalu siap untuk selalu bersilaturahmi bersama dengan jamaah Al-Amin ya Al-Amin wakitori ni matu ko ya riwariale maka ni matu ni gejer muli si pasung ko celana ke semua itu ya jangan sampai ada fitnah di antara kita jadi ya insyaallah ya ko yul kasih loka madosa kak nariko dia ulau selama menisi di simuka nah itu ya itu Pak Iwang. Yang kedua, bagaimana dengan wanita yang mau mendengarkan ceramah sementara dengan berhalangan? Sementara dengan berhalangan, haid, ya. Jadi hukum asalnya tidak ada larangan wanita untuk mendengarkan ceramah agama. Tidak ada larangan wanita untuk mendengarkan ceramah agama. Cuma ketika berbenturan dengan hukum yang lain. Contoh, ceramah diadakan di dalam masjid. Nah, kalau di tempat umum boleh. Nah, itu ya hukum asal ya. Jangan. Jadi
kalau dalam kaidah fikih itu sebelum mengeluarkan sebuah hukum, jelas dulu persoalannya. Al hukmu far'un an tasawwurihi. Nah, dari wadi kada dia wedding, tidak. Hukum asalnya wedding maring kelinga cara agama. Itu kecuali dia berbenturan dengan hukum lain. Nomor CD, kalau diadakan di dalam masjid, maka wanita itu dilarang mendengarkan ceramah bukan karena mendengarkan ceramahnya, tapi karena tempatnya yang tidak boleh dia tempati. Maka ketika suara keluar, waddi makunren yang kini kubulana kuwaiki, maka dia tidak boleh di dalam masjid. Apakah boleh di pelataran masjid? Wedding. Ya kok pelataran masjid isaliwang meluk maring kalinga. Itu yang dipakai guru-guru kita ketika santriwati supaya tidak kelewatan pengajian-pengajiannya. Dena tama masih pengajian narik ko Haiti, tapi oko saliwan na masih maring kalinga, maka engkas suara saliwan na itu. Makanya itu kalau perempuan yang sedang haid boleh mendengarkan ceramah, hukum asalnya mendengarkan ceramah. Yang penting aja natanya aku lala WCW mendengarkan ceramah, maka de maputar rapido ceramah napa aku lala WCW umron nasi. Meskipun itu dalam keadaan itu kongkamakun rehai wedding kalau di tempat-tempat umum atau di ruangan tani atau masigi. Ini kok dalam masjid maka dia dilarang karena dilarang dia masuk dalam masjid karena haid. Nah, jadi tahu dia nawat di tamu sih nomor sidi haid gangka nama pacina. Nomor 2 tahu junue gangka na dio pole dio pacingi. Ada lain sebagainya itu dipelajari dalam hukum fikih. Akor Pak Iwan. Ya, kamu Pak? Sitongan na Pak Bu, sitongan na ini yang perlu dipahami ibu-ibu. Kalau dalam keadaan haid mencari paki, ini kan perlu diberikan penjelasan. Ada yang mengatakan ini hanya seperti wadimo mapolo tapi dia wadimundro, itu satu pendapat, ya. Wadimapolo, tapi ko maka dalulang lali ko basigi dia wading idi makun reye, ya. Dene wadiki di makun reye, ye ko macari paki, ya, lolang laling ko masigi pada luma pabuka mapatalado ko lala masigi dene wading, ya, indu aga sana pakalabi bulana pengala taala, pakalabi bulana pengala taala. Itu bagi perempuan pamanya jadwal tama pabuka, tapi berhalangan ki wedding, ya. Tabawa mero papabukata tapampian ini kasih koro ini ke koro maga sena bertanggung jawab umpamanya tapampengi napa tapodang tak dampengi ke ibu de utama ko masigi halangat kak itu bagi perempuan, ya, harus itu baru maka angka mato pendapat maka dapat dimoy rumah kundreye mapolo mi dimu mapolo dia ni di monro mako makan nama polo mi itu pun ko digaga no lala sa gadi ni roba apa ini menggemula le yung rima pola dia negaga dia itu Bapak Ibu magai beberapa hal di antaranya kita menjaga menghormati bulan Allah Ta'ala. Itu juga jangan sampai juga ke sana takutnya agak senar rodarana kan kamamiti kalau apa itu semua dijaga kebersihan seperti itu. Itu ya pan Ibu ini ibu-ibu ini perlu memang penting sekali kita pelajari itu. Makanya itu bagi ibu itu penting memiliki dalam satu rumah itu fikih wanita. Fikih wanita penting sekali. Ya, fikih wanita. Lain sebagainya. Makor Pak Iwan. Ibu yang kemakutan Mondri. Jadi